Lembala bese ngichazile emlaleli ukuthi ngiyo iMighty Vision ishashal plate bakhona abazalwane abakade ukuthulela lona ngalo kusemthethweni emlaleli la endlini tekusakade abafundisi bami asimvusele nomlaleli weVOC. Siyavusela abalaleli beliphimbula elibandla iVoice of the Church, iVoice of the Nation eliphimbula elibandla lokhulumako uPastor MM Zwane. Mankoye evusele mfundisi. Siyavusela kubo bonke abalaleli beVOC. Lona lokhulumako ngumzwandile wakabhembe Sibongo. Siyabonga abafundisi kusivakashela endlini tekusakada. Ngiyabona mina senivele ninginikile la nalukwekwe lelushasha leMighty Vision kuba nasichazela nje nemlalo kusingabe niphathelene kuleli plate. Kuleli plate ebhuti wami siphethe ingoma letijulile kakhulu letingoma letivuselela abantu emoyeni. Kunebantu lesebalimele emoyeni but kuleli plate na ulilalela uyakhona kuphila, uyakhona kwakheka. Kunengoma nje lapho lethi yehlela endlini embumbi sitsha safela etandleni sembumbi. So kusho ukuthi impilo unayo second chance empilweni. Usengenteka konke but nawukhona kumukela simo lo ngiso ukhona ekucala phansi uyakhona ukuthi uwakhe impilo leyo. Mhlambe singakangena emapleteni iMighty Vision libandla nelicala kwelikhicita nangaqala ikhicita inamangakhe amacassette. iMighty Vision mfowethu ayiqala ikhicita iqale 2007 ikhicita inema album lena nje ye17 le 17 le ikhicitile since nje yaqala 2007 solo njalo ngaNovember iyahamba ikhiphe iCD lenje. Libandla libased kaNgwane noma lelinye live la kaNgwane sisede ibranch safuna kulungisa yona inzaba yebranch. iMighty Vision ibest eThekwini enzaweni yaseStenga. eThekwini nje sinema branch la i16 eGoli sinema branch la i4 shothi sina 20 wema branch eMighty Vision. Asisambe kanje. Nembala kuhlanganisiwe lana kwaphuma lunwale engabe leli plate nemlethe lona sihloko salo sithini. Sihloko sealbum sithi ungegama. Inamangakhe ama tracks makwena. Ina 12 tracks. Mfowethu. Okay. Muyiphi nje itrack leniyatiyo ukuthi yabona umlaleli nakathinthele utawusala ngenjalo. Itrack lembusisako kakhulu mina ngitrack number 1 ngitrack number 2 ngitrack number 3. Hayi lapho mfowethu ngithi hayi noma ngabe ulimele kanjani emoyeni utawuphila. Njengoba tayonike nathi tilalele bafundisi tiyaluva lunwali sesiyabo Good Friday la khona abantu bativusela ngetemculo. Lelikhase njengoba selikhiphile utalithola kuphi? La kaNgwane ungalithola kumfowethu uBhembe lengihamba naye. Ungakhona nje ukuthi umthinze inombolweni yakhe ngicathi utayishiya inombolo. Nami ke ngikhona ngalithola kimi ubabuzwane but nje esikhathi lesiningi vele ngibest eJozi enzaweni yaseCartonville lapho ngiphethe khona ibranch yaseMighty Vision ngumfundisi nje kiyo. So isikhathi lesiningi vele ngapha but ekhaya kuseluve so bakhona nje ngapha nangapha. So ngiko manje sifuna ukuthi sibe nebranch safuna indzawo nemfowethu ngokumbambisa siyehla senyuka ukuze bakhona abantu labayithanza kuMighty Vision but akade ukuthi utayithola kuphi. So yiko side lapha emsakadweni ukuthi nangabe uneshisekelo yekuthanza iMighty Vision ubaba uBhembe ukhona kaNgwane utatishiya tinombolo takhe la katholakala khona ukhona ukuthi nimthole ukhona ukuthi ibandla likhulele phambili mfowethu. Asesithathe na track number 3.
ayikhona simviseni izwi atotata olithenga likhasethi ngoba kuyevakala ukuthi kuphekiwe bafundisi engabe njengoba Timbo setaba digital nje nikhonile ukulifaka kula ma platforms lafaka kile makhasethi noma kufuna alithole umlalelo khona kudilalela lapha afuna ukulilalela khona mfowethu kuma platform e-internet litholakala kuyo yonke indzawo. Okay. Uyalithola nje noma ngabe ngikuphi na ungena ku internet utayithola iMyTVision udownload wende yonke into loyifunako futhi. Okay. Asesibalele inceke ukuthi mhlambe umlaleli nakafuna nje atatolithenga letingoma tenu ukuthi tibiteka kanjani. Ku track 1 uthini, track 2 uthini ngeminute nje. Okay, i-track yeqala ku-album yethu ye-MyTVision ithi manje Nkosi. Yesibili ithi Umbombi. Bese yesithathu ithi Thula. Yesine ithi Izinyembezi. Bese yesihlanu ithi Yawa Imbazo. Yeah? Yes. Yeah. Ngithatha kakhulu ngizongazise. Bese yesithupha ithi Impilo Yami. Bese Sikhombisa ithi Kunegama. Lelethi kunegama ke sisho ukuthi ngile sihloko. Yeah. Sale album yonke. Bese sesiba nalenye futhi yesiphohlongo yona ke ithi Usekhona. Usekhona uNkulunkulu. Sesinalenye futhi yemfica yona ke ithi Ifa Lakhe. Bese yeshumi ithi ithi Madoda Eziyoni. Lapha ke